Turashima ico Yesu yakoze kubwira shima kutari igipfu Yesu yankuye umuvumo Yobu ngaho so Yobu 28 no kuri 28 aho maze abwira umuntu ati dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka amen maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge ntabwo ari icongereza na degree n'izindi ziri hejuru yayo na PhD no professor n'abandi bacikije amashuri kubaho Uwiteka nibwo bwenge biravivuye ariko Bibiliya ni nziza kweli amen Bibiliya yashize ibintu byose wasi kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nuko niko kujijuka Bibiliya iravuga ngo habe n'abaswa tibazayiyoba inzira ntibazayiyoba ngo abagenzi nubwo baba abaswa abagenzi nubwo baba abaswa ndibazayoba oya naho ngaho mureke dutange haleluya hanyuma asome kweli uyu mugabo w'Imana namwe hano birabareba mureke dutange haleluya kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka nta bupfu burenze shaka indi nababwiye ngaho Yobu igice ca mbere murongo wa mbere aravuga ngo iyo mu gihugu ca Usi yahabayeho kera hari umuntu witwaga Yobu habayeho umugabo witwa Yobu kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye uwo mugabo yari umukiranutsi kandi utunganye wubahaga Imana akirinda ibibi byose ariko abakozi b'Imana bagira seveye ariko Yesu warakoze la rovarigas tolo yakasi lero blanda la blanda hashize imyaka ibihumbi n'ibihumbi zishe Yobu yarabayeho tuzamurire Yesu cyubahiro naomba tafsiri iyo mu gihugu cya Usi hari umugabo witwaga Yobu uwo mugabo kandi yari umukiranutsi icya kabiri utunganye icya gatatu kandi wubahaga Imana kandi akanga ibibi byose mureke tubiharure haguruka rwere nahaguruke duharure ibyo bintu zaza
suyu mugabo ariko kugira Yesu ni byiza abantu komera cyane Yesu waduhinduriye amateka kweli umunsi mwakanyanga bwa mbere hari ku cyumweru hari niyinga sanga abandi basohotse bagiye kwinjira gusa nari narabwiye umutima wanje ngo sinzafurota n'uwico nanze nzancanga cyo nkunze ngagikunda amen mu gitondo abandi barisiga barambara baje kwikanisa ndavuga ngo uyu munsi ndamwa sawa ariko Yesu mureke duhe Yesu icubahiro Yesu araza aratibuka icyamuzanye yagitaye wazira n'ukuri Yesu yaratsinze Yesu yaratsinze kweli tumwishubahiro Yesu iyo mu gihugu cyawe aho hari umugabo cyawusi kantangize Bibiliya yavuze ngo mu gihugu cyawusi hari umuntu witwaga Yobu kandi uwo muntu yari umukiranutsi icyambere uwo muntu yari umukiranutsi utunganye wubahaga Imana akirinda ibibi byose icyanyuma akirinda ibibi byose bingahe ba bine hanyuma ico cyanyuma ngo yirindaga ibibi byose bibiri ba oya bitatu oya none bimwe uzubisigirike yirindaga ibibi byose n'umugabo w'Imana aho tuje mu migani 10:23 10:23 yobuwe dusome mu izina rya Yesu kuvuyeho gukora ibibi aho umupapa abyita ibikino mwumve ico nababwiye nta bupfu burenze ariko umuhanga yishimira ubwenge amen turarangiza urasubira banguva aho ngaho nkwereke duhagarare hano banguhagarara ngaho bankwerekera iyi ngiyi agiye gutangira wumva ikizeze kuri iyi si uyu muntu ateye ubwoba aho ngaho soma Migani 10:23 havuze gute haravuga ngo gukora ibibi umupapa abyita ibikino igipfu kiza kibikora kiyakivyita ibikino ahagira ngo kora kino ubushize hari kumbwira numukorari we aba no mubayumbe ndagira akazi ariko so hano azwa mwitsinda rya akazanga ngo se ngo gusomana ngo nicaha omasata none ino bazabishira mu Congereza iyo bishize mu Congereza biza bija nko kumvikana nka hari nkakandi kantu kaka kiss nisi nyine nta wundi sho iyo bakavuze sukira nko ni nakazi nakubatiza ukamubwira ngo ni kagataramo bari barimo kiss hanyuma inyuma ya kiss haba hari iki kisinje ngaso Migani 10:23 eko
gukora ibibi umupapa abyita ibikino. gukora ibibi umupfapfa usibye igifuco bigira ibikino nta wundi. Ariko umuhanga yishimira ubwenge. Amen. ariko umuhanga yishimira ubwenge. Amen. Rwiyere ese warangije ntarasoza banza urekeyo ataza kugira bwira handi 10 na kuri uwo umurongo wa 27. Oya rwaneza umigani fatwaho naha umurongo wa 27. 27 muri ico gice cya 10 biyereka bareba mu migani 14 umurongo wa 16. Migani bice 10 murongo wa 27. Dusome mu izina rya Yesu. Kubaha Uwiteka gutera kurama. Ariko imyaka y'umunyabyaha iratuba. Amen. Izatuba. Ariko imyaka y'umunyabyaha, none umuntu yokora ibintu azi yuko bihagije gutuza imyaka yiwe ari muzima afite ubwenge, birashoboka ba? We ntibishoboka. Umunyabyaha imyaka yiwe izotuba. Ntazorangiza igihe cyo kubaho. Yewe 14:16 uramusoma n'uwa 32 kugira ngo imbendeke aho ngaho umwanya udashira. Imigani 14 no kuri 16. Se waretse ngahera kuri 14. Nta kibazo. Ari nahasomye numva hararyoshe. Duhere imigani 14 no kuri 14 tugeze 16. Haravuga ngo usubira inyuma mu mutima, usubira inyuma umuntu wemera ahazwa n'ibyo akurikiye. Umuntu wemera yarangiza agasubira inyuma ngo azahazwa n'ibyo akurikiye azabibona. Ariko umuntu mwiza azahazwa n'ibimuturukamo. Ariko umuntu azahazwa n'ibimuturukamo. Ntabyo bituruka hanze. Ikizokwica kiba muri wowe. 15. Umuswa yemera ikivuzwe cyose. Ikizeze kizacemera ikivuzwe cyose. Ariko umunyamakenga yitegerezaho anyura. Ariko umunyamakenga agira ijwi rimubwira y'umwuka wera rimubwira ngo caha ngaha. 16. Umunyabwenge atinya ibibi. Umunyabwenge ikizakubwira yuko hari itara riri mu mutima wawe. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Asifiwe. Kuko Kristo yaduhindukiye ubwenge bw'Imana. Ageze muri twe yaduhindukiye ubwenge bw'Imana. Butubwira ngo iki ni kibi mado. Hunga. Tega motama wiru. Hunga udapfa. Nta mikino. Nta anko. Takuze. Baza bakita gute? Kazini. Kuze. Taba kazini. Apepo. Ushize ari umuntu wambaye ubusa. Waretse nkarisobanura pastor. Sori nigitangaza. Ubere. Oreka undisobanure. Ngaho fashwe n'ukuri kw'Imana. Kanongere nsome. Umunyabwenge atinya ibibi ndetse akabihunga. Umunyabwenge azatinya ibibi. Narimbabwiye ari umuntu wambaye ubusa. Yohereza n'ifoto. None ngo duhure ndamubaza. N'ukuri kw'Imana. Nabaza byagenze gute? Hangura ngo ni Shemeki. Shemeki. Ngo ni Shemeki. Shemeki.
umunyabwenge iyo abonye ibibi iyo abonye message mbi azazimya telefone agashiramo akadege akayishira mu rutara yarangiza akiyororosa cyangwa agasohoka akayisiga mu nzu kugira ngo ahunge ikibi. Uraye ukanuye amaso akanuye umupagani akumereye nabi itara ryarazimye ninkuvuzeze waba gukoresha kuko nta bupfu urenze ubu ngubu. Ariko kirisitu iyo ari mu mutima wacu ubwenge bw'Imana buzaho kubira ngo ikindi kibihunga funga aho. Ariko umupfapfa agenda ari ikigenge, ariko ikizeze kiza kigenda ari ikigenge, akagira umutima udatinya. Bushize arona ariko numva havuga baba mubaza kuri video yiwe, ni video nini akavuga ngo izo nakoze nabikoze mbishaka kandi mbizi, kandi n'umugore uziki yakimutera ni ikigenge kandi ntaza ati, kandi imyaka yiwe ko arayituza ko arayigira ko arayigabanya ko arayimana. Komana we tutange haleluya, ndiyo twirukana uyu mwuka wa mu izina rya Yesu. Haleluya, Halo. icyamuzanye Ntiyagitaye muzi nukuri Yesu yarazi. icyamuzanye akaduheza ubwenge nuko turashima ico Yesu yakoze kubwira shimwa kutari igifu Yesu yankuye umuvumo